Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani. Nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ividiyo, ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi mangifaka ividiyo kule channel wena-ke bese-ke uthola i-notification, then bese uyangena ngokushesha kwevidiyo uyayibuka. Sikwi-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Ingane zakethu lo esimbona-ke esithombeni intokazi-ke encane-ke esingumufi kulesikhathi-ke samanje, ineminyaka nje ewu-16. Igama layo uMachaka wakaRadebe. Usisi-ke lo emasontweni-ke adlule wathunjwa, waseke etholakala emva kwensukwana, etholakala-ke esebulewe. Bese kuthi-ke lo esimbona-ke esithombeni iyona-ke intokazi-ke endala ezala-ke yena umufi uMachaka Radebe. Since-ke ashona umntanakhe, ubelo elwela ukuthi-ke mhlambe ngelinye ilanga uzoyithola i-justice. Indaba-ke evelayo kulona-ke usuku lwanamhlanje, indaba-ke ezibuhlungu zokuthi-ke naye umama kaMachaka Radebe usedlulile emhlabeni. Kuthiwa-ke ubekade-ke esemngcwabeni ukuyofihla-ke elinye-ke ilunga lomndeni, kuthiwa-ke ubeke esewa, then-ke waseke edlula emhlabeni-ke kanjalo-ke. Okuyindaba-ke ezibuhlungu ukuzwa ukuthi-ke umama ugcine eshonile engakayitholi-ke i-justice mayelana-ke nokubulawa kwendodakazi yakhe uMachaka Radebe. Like ividiyo, usubscribe kwi-channel la kwi-Trend TV, ngizohleze ngikhona ngulethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwividiyo elandelayo.